Evo kako vidimo prva noć u Australiji, jeli, koji je gospodin Siki. Dobro večer. Vidim nalazite se na obali mora. Pa evo ovdje sam. Prvi utisci? Pa prekrasno. Uživam. Ja, i velika je razlika, je li tako? Da, ogromna. Ogromna razlika između Europe. Između Europe i Australije. Australije. Dobro, s prvi utisci u toku 24 sata, ova prva. Pa da, ja još nisam se probudio, još uvijek spavam. Ja sam u jednom velikom snu. Snu, da. I tu sam na neki način uživam na obali mora. Uglavnom, prekrasno. Melbourne je fasciniran grad, ogroman. Plaže su pješčane, kod nas je kamen, ovdje je pješčan. Da. Mi imamo puno toga drugačije, gore u Švedskoj ili Kinzi, jeli, kamen sami, a ovdje je sve lagano su obučeni. Da. Evo sad je 9:30 već navečer i hoću da jedno kažem, ovo smetnje što su bile, ovo sada u slici, to je bilo ovo danas solarno, ova oluja. Evo pogledajte kako se uživa. Znači 9:30, evo vidite mnoštvo je fotoreportera, jer vas iznenadilo ovdje, ne fotoreportera, ljudi koji vole fotografiju. Jer vas iznenadilo šta slikanje ovo u 9:30? Ne. To je normalno. Ljudi to je normalno. Voli fotografiju, voli zalazak, voli noć. Možda i treba slikaju ove noćne, no? Oni imaju sve ovdje, izlazak šišmiša. Šišmiša, je. Eto, toliko za ovo prvo javljanje. Evo, pogledajte. Tako.